kube khona incwadi yobomi. Alibonge igama lenkosi. Sathi singavula incwadi. Ayayibonga inkosi yethu. Phakathi kwencwadi ezabakhona tatuhlwane kwabakhona nencwadi yobomi apho kubhalwe khona amagama wabantu abenze intando kaThixo, apho kukhona amagama wabantu abaphile ngokunyamezela kwilizwe elingela unyamezela, kwabakhona amagama avelayo abantwana bakaThixo abafa befela lona ivangeli. Alibonge igama lenkosi. Apha entambama noba emva kwemini isikinga athi noba ngabe uyawuhlabela lo mhlabelo ungangawuhlabeleli ngoba uhlakelelo, kube kanti eneneni nasenyanisweni uhlabelela uqonda engawuhlabela uqonda kodwa uhlabelela unento ethi inkosi uba ngaba ungenzeka. Alibonge igama lenkosi. Nelami igama uma ngabe bizwa amagama lifumaneke. Ayibonge inkosi. Kodwa phambi koba lithi qaba kuvuka umusa empilweni yami, andiyazi lento ufuna ukuyenzela, andiyazi lento okudala uyifisa. Limoko shanda labantu abakushita, limoko shanda labantu abakushaya, rimonda labakushanda labantu abakushita, limoko shanda lababosh. Bengicela uze ngaphambili, ukhona umuntu onento okudala ifisa. Ngicela uze ngaphambili ngizothandaza nawe kosuku loqala egameni lika Jesu. Phambi koba ngithethe lento ngizoyithetha, mandala babakushanda labantu abakushanda lababoshi, elimandala babakushanda labantu ababoshi.